Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Uba Elias Kharbihkhiew ubrami bujuli ya Jakarta Jong Chief Executive Member ka KHADC uba penyat singsim ubla kenriak no nanong thamai constituency hakalai phuai trik lalingkot aratar pausan ula thep kerteng banyakhonnya ke election MDC na seorang kham constituency kumukurtong jaka National People's Party. Uba Kharbihkhiew haba ajing kerah dimla deban thep kerteng ha office janga deputy commissioner hanong ba Shillong ula batai baka thong ka bahakamat jong u kolong ban penyat pensa yagiriti dostur ka jai benrio Akur kajan ban penek pensa ikut kombat kendo ban penklan syuk yaki an hei kam shnong kam thau kumla ai border khanet ban rio jang kriti sanchar kari India. I, Elias Kharbihkhiew, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 6th Sordar District Council constituency, do swear in the name of the Quran, solemnly affirm that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ketong benengkongnya lomba kumba di belum buat district council lomba penyat pesak yaki reti kudustul jongka longcai beliau macam ketip kul ketip kah benengkong buat kebaar kelong nak kebentar ban penyat pesak ya kecing long try ya ka kendo shape buat kebesau kelong kumbang itip ba bentar kecip kubur di dorbar dong di dorbar senong di dorbar right di dorbar lima di dorbar kul kisang samlang kisang long kami kumbang ilatip kepok kecil alam jong ke National People's Party buat district council di kini ki berokoi ni bakala biang bat ngidon kampat susu panang kampat klan susu kam tam ya kam kepok ke senong kum ke nak bentaban nang penklan susu ya ke dorbar senong dah ke ba ai dan dah ke ba election nak yang juga sokal dan juga district council ban ai kum ke honorarium ya ki domba senong mar komite kam domba senong kam de ke besok tadi ke bat ke ba ar kelong ba nak yang juga district council kemengi haki ni por lomba kidan skim per te dapat pada ladang job ini ke selection kalau pengin pekru hak bede kinong rep jungi nomor ba setan jungi ke bubun kidi kinong rep but sakoi kelong ba setan jungi bubun ki kena samla kemengi tip don we kena ko moru keneng ba dan ke sap ni lek kai te kena la idon kamba nak kaliang juga district council wana moi kui kamadan ni lek kai ko khan ni jungi ste ka ba khambia ba juga por ba lada ngajop kemen besi kalong ba pai kemat ru seki samla ki jungi ibu buan ki ba kam jam ban kerpat ek sarkar banona iki project ki ba piang ba repair na ka benta ban kentiu ya ki kun samla jong khan ki jungi i ba hadin ba mi no i ba nya sing cm jong ka KHDC na ka constituency wan kun janong thamai hatu ka donem ka jingkta ya ki nong Christian ni ka party hangti kumba kalong menta nunu kandidat udan bela kecong hika rukomlong kecong te ka jingmi jungi baru punya na pon seorang khang ko sesi balik senong thamai kam dak ta than namar ba kibriu kibadon po anpi kibri kibriu kiba duna ni kiboni ki kibriu start kiba pet
ya ka kam karoi kapal trong cái thành constituency pada kecil pon ngi iba kini kecing long trong cái NP ka long baik ka bagi iba ke berokhat ka balik apa ka serkal bat kham tam po district council ngi iba ka le ke ka badon kam sha bonona ikila kecing ada ke biang mana ka benta ka sat beriu ka sini Kidon ka kano ka expectation ni ba kanika election benta dan cikirman kumbalong mata ke dan ha cikirman nomor ba hadin mangla sakri yo pai ba su sunong jek sunong molonga bo cho por kom Nonghikai school ngi bo bon ki beriu ki Pynkhreh sanga but ha chu ko por ba kumu beriu be dei bat ki pai ba nak ka benta changa ngam school fesio ta ka dau kani ki sakri pai ba ka dan be hanga bat bagi beriu bro kai ke bisong ni ka than ki kham tip kham ai ka ta bukan nasun pila kontest ke election kini ketika sin benong kong ban ile ka election changa tekan ba patin penting na ya ki pai ba bagi laban ai ka ta jing kesan ba pura ya ki na ba bumi man na constituency jo ke ka konsen ka ba pen kana kalong ba da ka ching le chong kani ki isi ka ba man ta po ka chilam chu ba ru nya ki cm i ba ki bro kai ki bam ki le ki bil ma ki kisna berkum churu po ka jing bat chong i substone ya ka DCA district council affairs ngi ba ki bil ki pasna na ta ka chat bri ko chong i mai kloi ban sign mo ba den ta bat kum balong mata ki bil ba kai ba ki kisna na ka banta ban ya ta ka chat bri ko chong i ki la long ai ta ka dau na try ki bri chong a som kham constituency ki sapet ba bishal bha ha video ka ni buat petang seperti kurang profit. Dong kami kawan na kui ka parti. Kum kada ka men ta sangat sebenarnya peaceful yang siapa profit dong kami. Ada dia.